Nyinga Roda Udhiambo. Chenro mar rwako jopuonjre madonje grade mar 10 dhi nyime skunde mopogore pacho kae mangima. E boma Nairobi, skunde ne ochako rwako jopuonjre go kar saa 2 mar okinyi, ka chenro makamano bende dhi nyime skund sekondar ma Homa Bay High e gwenge magimbo mar Kenya. Japuonj maduong' mar skund sekondar ma Vihiga High, Albert Masiolo, owacho ni gigeno yudo jopuonjre moheo 500. E kaunti ma Nyamira, jonyuol bende koro wacho ni moko kuom jopuonjre pod nigi pek e yudo skunde, ka moko bende pod yuago pek mar ngima. Shinoi Junior saizi ana join Shinoi Senior Secondary. Imebidi nirudishe Shinoi Senior Secondary School. Aliitwa Bishop Longi na Chatundo Kiminini, ambapo niliona ni karama ya juu sana na nikamrudisha hapa Shinoi. Kwa sababu ya placement nilichelewa kuchukua uniform, na nimepimia mtoto uniform mpaka next week ndio mtoto aingie, lakini karama iko juu sana. Serikali ambayo inajali mwananchi wa chini inastahili ishughulikie mwananchi, sio kupeleka vitu kwa bei ya juu na mwananchi anaumia. Mtoto amepita, wanampeleka kwa shule ambaye ajui, tena ni day scholar. Huyo mtoto akitoka hapa aende huko kama Nyanza, atakuwa anachukua nyumba ndio akaya asome, ama atasoma namna gani?